E hia rau kai poro tū, kai ā tete hoki, tai atu ki te whare pāre mate i te whanganui ātara i te rānei, ki te ki tai kaha atu nei, ki te kāwanatanga me hiki te kāwanatanga i te whakahau, e ki ana me mātua whai ngā kaimahi i te kano ārai, o tira me hiki hoki i ngā whakaritenga kōwhiori, pēnei te pūnaha ramatoru nei. He motuka, he taraka, he moto paika, etahi o ngā waka, i takahinei i ngā huarahi o te motu, i te rerenga i Wairua, i motu pōhue hoki i te wai pounamu, ara ki te whanganui ātara i te ata nei, ki te tautoko i te kaupapa e kia nei Freedom Convoy 2022. I purupuru i a rātou ngā huarahi maha e karapoti ana i te whare pāremata, me te aha nā tēnei purupurutanga i raru pai ai hoki i a rātou te nuinga o ngā huarahi o roto i te whanganui ātara. It's all about freedom of choice and being, allowed to govern our own bodies, rather than being told like little kids. I'm pro-vaccine. Yeah. The vaccine is a really good thing, but we should be able to decide if we want to have it or not. Hei tā te Premier me te kaiarahi ia nā hinara haia hātu mā rāua te hunga hā mama nei.